imyitwarire ikomeje kuba mibi hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sports n'abakinnyi ba Rayon Sports. Byatangiye ari ikibazo bazi ko kizakemurwa n'umutoza, ariko umutoza biza kurangira bigaragaye ko abakinnyi ba Rayon Sports babasinya bamwe na bamwe batakimwumva, aho abenshi bagaragaje ko imitoreze y'uyu mutoza ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bw'Ibokasa n'umwungiriza w'Ibakira ari imitoreze iciriritse. Imyitwarire yakomeje kujya ifata intera, aho Rayon Sports yari yateguye ko amakosa arimo penalty, imibare y'imiterekano igiterwa na Evumbo Nziga, ariko biza ku kibazo ubwo uyu ahizamu kubaka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yazaga gukorerwa penalty akayirwanya na Rutahiza gukunzanga w'umunyarwanda Sugira Ernest. Umutoza akaza gutegeka ko Evumbo Nziga ari utera penalty, ariko Sugira akabyanga akaza gutera iyi penalty, byakuriye umwuka mubi hagati ye na Nziga Evumbo, ariko nk'umukinnyi mukuru akomeza kugenda akina neza, aho byagaragaye ko yahaga n'imipira myiza atigeze aba egoiste mu mipira. Rutahizamu wa Rayon Sports yakomeje kugenda adabirana izamu imipira imwe yahabwa akitega akagwa mu rugo rw'amata, aho bigeze gutera ati yatera Clay umuzamu wa Kiyovu Sports Kimenyi Yves nawe waciye muri ikipe ya Rayon Sports bari ubururu n'umweru itazirwa akaza kahindiro cy'Abanyarwanda. Sugira Ernest imyitwarire ye yakomeje gutera inkeke mu bakinnyi. Kapiteni w'iyi kipe Biro Amatesi aza guhuza aba bakinnyi bombi yaba rutahizamu Sugira Ernest na Evumbo, ariko Sugira Ernest yabyumva yemera ko imipira y'imiterekano irimo penalty yahabwa Evumbo ku mukino ikipe yongeye gukina uramo na Sogi United, aho uyu rutahizamu yaje gukorerwaho Osa Zibanka Andre hakaka penalty. Uyu rutahizamu nanone Sugira Ernest yarwanya umupira penalty yaje gutsinda itarazweho na rumwe, ariko Sugira yateye umupira Mazimaka Andre asa gukuramo umupira umusifuzi wo ku ruhande none ati asa kubuza igitambara avuga ko Maka Andre yari yasohotse mu izamu, kandi bakomeza kuba intwarire irimo n'umutoza bavuga itari kuvuga hagiye hazamo umwuka mubi hagati mu ikipe, kugeza ubwo Sugira yagiye guserebura arimo kuvuga ngo bagama amagambo abo yabwiga girebamo abatoza ba Rayon Sports, aho imyitwarire yakomeje kugenda ibinkeke. Arbitre ati mu kibuga Moise yaje kumukubita ikarita y'umuhondo, yabwiye ikarita y'umuko ahita asorwa mu kibuga, aho yasotse mu kibuga. Abakunzi ba Rayon Sports bavuga ko ataye abakinnyi bagenzi be ku rugamba rukomeye, aho iyi kipe yaje kunganya uyu mukino. Ernest bidatinze yaje gusaba imbabazi, ariko abakunzi ba Rayon Sports bavuze byinshi bagaragaza bamwe n'ubu batishimiye imyitwarire ye, kandi imyitwarire ye yarashimwe bidatinze kabiri. Haje kugaragara mu mitatu kugeza na n'uyu munsi utari kumwihera ikipe ya Rayon Sports wavuye ku kibuga akagera na n'ubu ikipe ya Rayon Sports ikomeje kumushaka, nyuma ikomeje kwitegura imikino y'ikibona azahatanira izavamo ebyiri, imwe igakina umukino wa nyuma, indi igakina umukino wa nyuma, imwe izaba iya mbere ikazajya mu mikino ya UEFA ikajya mu mikino ya Champions League, indi ikajya muri Confederation Cup. Aho ikipe ya Rayon Sports intego gutwara igikombe cy'uyu mwaka. Manase Mutatu Mbere ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izo telefoni ahamagarwa n'ubuyobozi bwa Rayon Sports w'ikipe bita Captain Jean Fidel, ahamagara umukinnyi ko yari yasutse muri camp adasabye uruhushya ngo yagize ikibazo cy'umuryango we yaragiye kohereza amafaranga. Manase Mutatu Mbere nawe utakira umukino wunze, aho azaba ari kumwe na Sugira Ernest. Kugeza ubu ikipe kandi ya Rayon Sports irimo discipline iri nkeya, aho Kwizera Olivier yasimbuka igihugu cyo mu Nzove akagenda abashinzwe umutekano z'induru baramubura, bamuhamagaye basanga telefone kuyeho. Kwizera Olivier na nubwo ubuyobozi bwa Rayon Sports bihakana, ariko hari nuko umunyezamu wa Rayon Sports atari mu iherero na bagenzi be, bivuga ko na n'ubu kirimo kubazwa impamvu aho yaba aherereye, ariko amakuru ahari nuko kuri uyu mugoroba yaba yipimisha COVID-19 akaba agiye gusubira mu mwiherero. Ibi bikomeje kugenda biteza inkeke hagakinyi n'ubuyobozi bwa Rayon n'abakunzi bayo, aho abakinnyi bagiye basinya amasezerano y'umwaka umwe undi mezi barimo gushaka kuvuga andi makipe, aho benshi bavuga ati dore imitegurire ya siporo y'u Rwanda uko igenda. Ni nyuma y'uko kandi Kwizera Olivier byavuzwe ko yaba yaratamye amafaranga ya Gasogi United kugira ngo azabashe kwiha amanota, binashinjwa ko umutoza Bokasa kirimo gukorwaho iperereza rikomeye. Byagaragara ko yari amafaranga yari ya Gasogi United kugira ngo abe yanganya uyu mukino, kugira ngo iyi kipe yanyuzemo ibe yakomeza, ariko bikaza kurangira ikipe ya Gasogi United izubwe n'ibitego bibiri kuko yanganyaga amanota na Rutsiro 8, ariko yari irimo umwenda w'ibitego bibiri byayihesheje
kuguma mu kipe aritana kabiri hose ubu ngubu umurimo uri bishyushye habaye mu buyobozi bwa Rayon Sports bwongeye gukorana inama n'abakinnyi aho tugira atari nazi bwa ko ya Etero Zera Olivier su Ernest Mumbitanye yabaye n'ubu hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sports na abakinnyi ntabwo bari gusa icyitezwe ikipe ya Rayon Sports igiye gufata ingamba zikomeye aho Captain retired Fidel Uwayezu perezida w'ikipe yavuze ko nta mukino uruta Rayon Sports ku buryo akamako akinyice muri ikipe ni benshi abahari n'abandi bazaza abatari bo Kampala kugeza ubu kuba ikipe ya Rayon Sports irashwe inshinga no kuvugana na rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Eritier Luvumbo Nziga umuyobozi wa Skol Wolfat yari yatanze miliyoni 5 yari yemereye abakinnyi nyuma y'uko ikipe abakinnyi barenze amatsinda bakaberekeza mu cyiciro cya kabiri kizavamo ikipe ebyiri imwe ikazasohokera igihugu mikino ya Champions League in Confederation Urufate izi miliyoni maze kuzishyikiriza abakinnyi nubwo abatari bahari ariko bazahabwa na miliyoni 1 yari yemereye ikipe kuba yatsinda ikipe ya Gasogi United ariko bikaza kugira ikipe ya Maruburu n'umwe itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda idashoboye kubona amanota 5 bombi kuri Gasogi United umukino ikawunganya umukino waciye muri ikipe ya Maruburu n'umwe Rayon Sports Niyonzima OSF yamuzamuye kugeza ubu akaba akina mu ikipe y'ingabo z'igihugu Olivier Sefu waciye mu ikipe y'Isonga akaza kwivamo akerekeza mu ikipe ya Rayon Sports ajyanywe na Kayiranga Batista Nyanza iyi kipe akayiramo ibigize ikipe akaza kwifasha kugira umukino y'amatsinda ari kumwe n'umutoza Concavesi watugaga mu gihugu cya Brazil Robertinho Niyonzima Olivier Sefu ukina muri APR Football Club n'umugore we bibarutse imfura yabo Niyonzima Olivier Sefu ukina mu kibuga hagati muri APR Football Club n'ikipe y'igihugu Amavubi n'umugore we Mushambakazi Belize bibarutse imfura yabo amakuru agera kuri Etote nuko Olivier Sefu na Belize baherutse kurushinga bibarutse imfura yabo tariki ya 17 Gicurasi aba bombi bari bamaze abezi asaga 6 basezeranye kubana akarama hari ku ya 6 kuboza 2020 nibo aba bombi basezeranye imbere y'Imana mu kiganiro nye na H. Innocent umukinnyi yavuze ko byinshi akundira umugore we mbere yuko barushinga Niyonzima yavuze ko yakunze bikomeye imico ya Mushambakazi by'umwiko harimo kubaha akazi ke no mukunda by'umwihariko ikindi yakundiye uyu mukobwa n'uburyo amuba hafi umunsi ku wundi akabazi neza ko ubuzima anyuramo ndetse akanamwumva kandi ko imico ye ariyo yahisemo akumva ko agomba kuzabana na Mushambakazi kugeza ubu Mushambakazi uri mu bakobwa bagiye bazwi muri showbiz cyane aho uyu mukobwa azwi na benshi benshi bavuga ko uyu mukobwa mbere yuko abana na Olivier Sefu hari n'undi musore babanje gukundanaho ariko bikaza kurangira urukundo rwabo rubaye impamo akikundanira n'uyu mukinnyi ukinira ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club Olivier Sefu bibarutse imfura yabo kugeza ubu ngubu Olivier Sefu uri mu bakinnyi ngenderwaho mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club uri no ku musozo w'amasezerano ye arimo kwitwara neza ngo azarebe ko yakongererwa amasezerano akomeze asigiye ikipe ya Tottenham Hotspur umwongereza Harry Edward Kane ukina ikipe ya Tottenham ikipe y'igihugu Three Lions aragaragaza ko ibimenyetso ntakuka ko yavuye muri ikipe ya Tottenham Hotspur yahaye icyo ari cyo cyose yari afite Harry Edward Kane w'imyaka 27 akaba amaze imyaka 17 muri ikipe ya Tottenham Hotspur nta gikombe cya shampiyona cyangwa n'ibikinirwa ku mugabane w'i Burayi mu mikino 334 yakiniye ikipe mu marushanwa atandukanye arimo shampiyona FA Cup League Cup na Champions League cyabatse ibitego 220 abasesenguzi ba shampiyona y'Ubwongereza bavuga ko Ngabo ageze mu myaka ikomeye nyuma yo gukora isuzuma agasanga izina rye ridafite ibikombe kandi yarakiniye amakipe y'ibigugu muri 2009 nibwo yazamuye mu ikipe nkuru ya Tottenham Hotspur ariko kugira ngo yongererwe inararibonye muri 2011 yatijwe muri Leyton Orient ayivamo atizwa muri Millwall muri 2013 yoherezwa muri Norwich City asoreza ubuzima bwo gutizwa muri Leicester City kuva muri 2013 kugeza muri 2021 akinira iyi kipe arashima uko babanye agaca amarenga ko yajya muri Manchester City uhera muri 2020
Kane yagiye kunengwa ku buryo bugaragara bwo gusubira inyuma, gusa bimwe mu cyateye iki kibazo ni ivunika ry'uyu mukino rya hato na hato. Muri 2017 yahawe igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, muri uyu mwaka yahawe kandi igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka mu Bwongereza n'ibindi bihembo yagiye ahabwa no mu gikombe cy'isi. Harry Kane, Edward Kane igikomeye yafashije Tottenham Hotspur no kwigeza ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League muri 2018-2019 mu mpeshyi ishize. Iyi kipe ya Tottenham Hotspur yemezaga ko Kane ashobora kuva muri ikipe, gusa habayemo gutinza iyi gahunda. Tottenham ivuga ko atagurishwa nyuma y'uko Jose Mourinho yari asimbuye Mauricio Pochettino. Magingo aya uyu mugabo ahamya ko azaguma muri shampiyona mu mwaka utaha imikino, gusa agakinira imwe mu makipe arimo Chelsea, Manchester United na Manchester City ziyoboye izindi mu biganiro. Uyu mukinnyi amasezerano yo asigaye imyaka 3 ahagaze agaciro ka miliyoni 150 nibura z'amapawundi. Nyuma y'umukino Tottenham Hotspur yatsinzwe na Aston Villa ibitego 2-1 imbere y'abafana bayo. Kane yagaragaye asezera ku bafana, akoma amashyi mu kibuga ahagaze wenyine. Tottenham Hotspur umukino wa nyuma mwaka bazasura Leicester, ari nawe mukino wa nyuma Harry Kane bishoboka ko yaba akiniye ikipe yo mu majyaruguru y'Ubwongereza, umujyi wa Londres.